U Srbiji u ceku oberanie poznych wiśniów, które zabierają więcej jak 85% povrchnoscu i które z największej części zakończują u wywozu i tak doprinoša deviznomu prilivu u državnih finansijach. Mi máme 29 hektárів oblačinskej višnje rozličnej starosti. To dovoznik, u ktorým sme teraz, zoberáme mechanizovano, tiež i to pri nás na 2,2 hektároch a hektot projekt drahy toho roku ešte oberáme ručno. Až na rok, keď bude u 5. roku i keď steblo ešte zmocnieje, hodni sme ho oberať zo strešačku. To nam najmladší ovocnik ima 17 hektári. Вчасні вишні при подлу і жимну яр не мають плоді, а тоті позні мають, але і на них впливала жимна яр. Та плоді дробніші, як звичайно, урожай буде нижчий за 15-20%, говорить наш собеседник. Квітнуце і оплодзування були розтягнуті, та на вершині стеблох є і узреті, полуузреті і недозреті плоді. Але веце не може čekać, uzreti plodi še muša oberac, a ev ti drugi, poneže še nie vyplaci ešte raz uchodzi do ovocniku, toho roku ostanju pticom. To profitabilna produkcija, ali ljem keď ju može mehanizovac. Nadnici za robotnikov barz zvekšuju troški, a i vše ih češće najs, okreme kvalitetnih, takže jedine rješenje tršačka. Tot ovocnik, u ktorým sme teraz, keď je sadzemný, nebol plánovaný za mašinské oberanie, ta sme museli orezovac dolní konari, že by mechaničná ruka od tresačky mohla oblápiť steblo. Toto chabelo pošlitky na jedných stebloch počali ochoriovať, ale taky nedveľo. Stebla u nových ovocníkoch orezani, takže by nebolo problémy. Вишні йду на каміон та tako й до хладзальні, де ще щікаю. Потім ще tako zmarzaju i tak posilaju inozemnim kupcom, poneže u Srbiji teraz skoro že i njet prerabiatski kapaciteti.